Dobrodošli v prvo oddajo novo nastale Kreatori TV. Razlog za naše virtualno srečanje je znan. Epidemija COVID-19. 3, 4, Franska poženžeta vos. Obrio sam bradu, doterao sam kosu, stavio lasjon i novu žutu košulju da tebe nađem ja. Oj mala, ej la la, za tebe pjevam iz srca. Hej! Oj mala. Vidimo se čez 14 dni. Adijo!